Kabek ding kelam karat jawai ni kenyau terik kemulong depoi ke cekesengi waar. Hewan nengkong dang step dependep ya kekenya ajnar hapo ipai iyo udoloi upetor ulang do usangot uwasan wakiwi. Ki kemairaj hadin kekenya ajnar daya cem ki hamangkoi perdi lom perdi yong pia waem kaya lang watebian. Wai demi gini ni yaw lai thuk ya hidin kelam na klo wa wan ra cepo katau niam hayau musiang kat waki konraj wan dali thuk ki ya kenong blai. Hadin wan da wan ra ya kiding kelam cayau musiang da jarjer ki chnong wakan thup ya kapanalir lom yong kejam lom kerwiang yong piat pepeli wadulong. Nei te wan ka konraj da lai thuk ki ya ka kenong blai ya ka wada penchong cipor hapo sawer hajan ke yung krek kam audisi jawai weda ra ya ka celom soyung hajan Marian Hills High Secondary School. Ni kesengi ki kena cenderang wakan thai ki wahe da chat ke it ki day mensin wakamen heki ki bom ki bikur ki cheng cheng wa ka bhuri. Udaloi ki ilaka jawai da ongo wan ne da pen poilut ya ki ding kelam da ki kemai raj haki thau niam kam hamadan siet thong madan chat sukra madan kenya khat wa hamadan penchong ya ding kelam. Wai hadin wan ki konraj da penchong ki ya ka khnong blai halom soyung. Da pen phu chu chu ya ka ni kesengi de wa wan sakhi ki kan thai ki wariam ya ki sula wa phu chirup wa ki ksier irupa.
Asa